ama sa in thlir tu zong zong te in za fa in chibai le vek ule tun tuma hian ka channel chungchang le youtubers kan ti te YouTube channel nei zong zong te YouTube channel a video pakhat lek lo post to te poina kan video post atang khan kan channel hi monetize lem lo ma se kan video post to thim atang khan poisa alo in call khom ve a chu chu kan hlo ni lovin kan YouTube channel kha a monetize ma lo chuan poisa hlo kha kan nei thei chong lawa ma se video kan lo post to thim ani chuan khami video atang khan poisa engzang nge lo tling khom ve ti kha a en thia chu chu a en dan toy ten kan thlir honga tin ka video ka channel chungchang ka video kha ka delete vek to a chan chu soitong khan ka channel hi ala monetize theilawa chu wang chuan reuse content om wangin reuse content kha nizana khan ka apply a re-apply YouTube monetization re-apply kha in honga nizana khan ka apply a unload approve a chu wang chuan thukin jing lama khan ka video zong zong kha ka delete angai ta a chan chu reuse content om chuan channel hi monetize thelo wang khan ka video zong zong ka delete to a video thar kan siam ani a subscriber tele viewers zong zong te kha imi hriat thiam na kan ngen tak meu ani tuna tang chuan video tun ma kan mamo em mai video ka lo delete to po om mai thia khang ho kha dole athara siam le kan tum don ni o tun chuma hian soitong khan youtuber kherlo po YouTube application mang to zong zong chuanin kan YouTube a khanin video kan lo post to ni chuan khami video kan lo post atang khan poisa angjang e loading khom ve ti kha tun chuma hian kan end don ni o screen record ta kan kalanga screen record han kan kalta chuan y tools ti oma y tools ti kha play store atang hian hemi play store atang hian kan download mai don ni o y tools ti kha cheta tang chuan kan end don ni play store kan meta a chuan heta search bar a hian kan metanga anhoi lama hian search bar a han kan metanga chuan achunga hian kan metanga chuan y t o hakanan metanga hei y tools ti alo lan to hi mo helahi kan metanga hei kan download mai don ni o y tools atang khan YouTube a video kan lo post to atang khan poisa engzang e loading khom ve ti kha kan en mai don ni ke chuan kan download to wangin download ngai to lo in lo download mai don ni o khalai kha open in tia kan chuak nga chuan y tools ti kha kan metang hei y tools helahi mo kan metanga tikan hei enter video channel URL ain ti mo helai hian kan channel kan video channel URL link kha heta kan paste down ani kan post kan copy nga chumi copy tan chu kan bag lenga chuan URL kha kan copy yang YouTube an kan thai phenga YouTube application kan in lokang hei YouTube application hi mo YouTube application kan metanga chuan ti hian alo lang ta a hei anhoi lama hian profile icon kha ma khai kan metanga chuan heta hian view channel ti kha omanga view channel kha kan metang chi khan kan meta a chuan hela hi pencil lem lo om hi mo pencil lem kan met leng pencil lem kan meta a ti chuan hei channel URL ain ti hei en ula channel URL ain tia chuan hela hi a copy na turan ta a kha kan copy ang kan copy nga heta hian kan paste on ani ni china y tools tia khan kan copy ta a hei en ula noi lama hian mo copy an ti hi chuan kan chok nga chuan kan thai phe lenga chuan y tools a khan kan met leta a chuan hei URL copy paste na tur kha kan copy ha paste na tur helai lo om tan mo kan metanga kanan met wangwanga
tikhan pay paste na tur om hi mo paste ti kha kan hmeta chuan go ti hi kan hmetang hela hi asirmi hi go ti kha kan hmetanga tikhan hey ka channel chilo lang tani Somkip Stitch mo channel mingan ta Somkip Stitch channel mingan ta chuan subscriber engzai kan nei singni sangkhat zariat chong kan nei to a chuan video hi hey views hi zero in tin chan chu ka video ka delete vector wang khan views hi om to lo ni a thar hlaka ka siam ngai don ni o ka min lo thiam don ni video hi somsari le pakhat kan nei ni mo chuan anoi lama hian en ula $31 $2,180 hey estimate total earning by channel India chuan hey hi en ula average earning per video pakhat zela cheng somtum pakhat dollar ka dong ti nani chuan avai link khom jong jong sang ni zale somriat dollar sang ni zale somriat lo link khom to ni ka video jong jong khan ma se kalam monetize lo wan he hi ka lo thei chong lo ni YouTube la minan ei vekani o ti kha kan thia da poi mo he hi ti khan ta he hi lo convert ve chin ula Indian currency a khan dollar khat hi hey joining date hi 16 January 2020 India ma se video ka post na takachu sangni somni pali khan ka tran chau ni ka ti khamo hin tani tam khop maya he hi YouTube laminan ei vekani ke man hlo kala nei me lo kala monetize tat lo wangin ka channel hi chuwang chuan hey per video sa khan 31 hey 21.8k subscriber chu kanei to ni subscriber chu ka nga tol tu kani reuse content om thin wang khan i kala boy char chara chuwang chuan ma so chu ka boy chung khan ka video hi chuan ads khalo oma company sang thangin fakna kan tiang chi khan lo da a khata khanin hei hi alo ting khom ven kan be kang calculate chinang o calculator a helai dollar lem hi ka metanga chuan currency ti hi kan metanga chuan kan convert chinang o dollar khathi dollar Indian rupees euro omta dollar khathi Indian rupees chuan somkwa le paisa ruk mo somko chuang ani kha sangni za somriat kha kan convert chinang hei Indian rupees chuan hei en ula noi khat sing ko sangsari zaruk somthum pakhat lai ka lo hlo to ni ka video hian alo hlo chuak to ni ma se keiman ka dong lo hei hi YouTube laminan ei vekani ui om khop maya reuse content om thin wang khan ka monetize theilowa ka le chen ka buai atuna hian ni atharing ka siam ve chau ni ka video jong jong ka delete to ni ti kha viewers le subscriber te kan setir non le ni sila kha khani ta a chuan noi khat sing ko sang sari zaruk somthum pakhat kha kalo hlo to reng ani ka video post ho jong jong atang khan he enchin la mo inchina y tool sa tang khan he en ula per video akhan average earnings per video akhan somthum pakhat chuan avai ka hlo jong jong kha sangni zale somriat kha ka hlo ta ni chuan YT studio hian en lokang kan monetize lo zia chu atir khan YT studio hian ar kha kam hetanga chuan hita hian lo lang men hey en ula your channel is not currently able to earn poisa kala hlo thelo chuan hey reuse content ain ti boka tero reuse content omani hey ka siam thajo chi ani chuan ni sompali khan reapply na kha ain hong to a ma se nimin khan ka reapply chawa zana khan min lo approve sakani khati jong kha y2 satanga YouTube channel kan nei ni chuan video pakhat lek pokan lo post ni chuan monetize lo mai la poisa kha engzang e lo tling khom to ti kha a hriat theidan to te kan thlir ho thei chuni se subscriber tele viewers jong te in mi hriat thiam kang en tak meu mewa achan chu reuse content om thina wang khan ka channel hi ala monetize theilawa ni zan khan ka apply chawa chuan min lo approve saka tuna hian ka monetize ve to na chian ka hloka ain tran to na mai ro chu video hlui jong kha reuse content ho jong kha ka pai vek kha ngai ta ka pai vek ta chu tuna hian athar lakin ka siam do na subscriber tele viewers te ka video min lo thlut sak tu jong te chunga tinlung takin lom thu ka sia
video karon post thar turang chi te po hi khongai takin min lo thlir sak thin turin le min lo share sak min lo like sak thin turin thlir tu jong jong te subscriber jong jong te ka som bok a cheu e tuna tan chan kan du to nga le pe ka video tangkai tak tak kan mamo turang chi e siam kan tum le thlir ho kan tum le don ni o tuna tan chan kan du to nga thlir tu jong jong te in za vain mang thavek ule